Identifikacija pokrenuta. Pozdrav, agente Sterling. Neka gruva. Upoznajte Lansa Sterlinga, najboljeg tajnog agenta na svetu. 2019. Ovaj super špijun dobija krila. Uspelo je. Subjekt deluje dezorijentisano. Voltere, šta si uradio? Golubovi su svuda, a svi ih ignorišu. To je najsavršenija forma za jednog špijuna. Odgolubi me s mesta. Stani, ženska, najozbiljnije. Prerušeni špijuni. Hej, Lance, pogledaj me. Da te pogledam? Ne mogu da te ne gledam, Voltere. Mogu da vidim svoju guzu i tvoju facu u isto vreme. Dolazi promjena 2019. mcf.rs